الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله بين يدي السادة بشيرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراج منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Allah Rabbimiz şuşa cümğa saatlarımızı hayırlı kılıp, kılgan izgi amellerini kabul kılıp, indi şükrene saflarına basıp, Allah var ikenligin, bir ikenligin ispatlap, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözlerge doğru kalıp, kelgen her bir mümin Müslüman kişisine Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Barcha alemlerini hem bizlerine de yoktan var kılıp, terbiyelep duruşu özünün sonsuz nimetler bilen, nimetlerden son Allah Subhanahu ve Teala'ya hamd senelerimiz, uluklarımız, rahmetlerimiz, hem şükür sözlerimiz her daim bulsaydı. Sevgili Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun hürmetli ailesine, sahabe-i kiramlarına, yürek türlerimizden çıkan salavat şeriflerimiz, izgi dualarımız, selam sözlerimiz her vakit erişseydi. Hürmetli muhterem cemaat, izgi cuma günlerimiz mübarek bulsun. Uşbu cuma günlerimizde Allah'ını zikir edip, tesbih tartıp, Allah Subhanahu ve Teala var ikenligin, bir ikenligin ant etip, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hadis şeriflerini irenip, hem onlara salavatlar eytip, yana şulay galemlerini yoktan var kılışı, Rabbimiz Allah Teala'ya yalvarıp, dua kılıp, yaşarga Allah Teala barçamıza nasip etsin. Bugün cuma vaazimizde Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin mevlid turunda bulur. Biz indi Rabiul Avval ayını atıyız. Rabiul Avval ayının 11'inden 12'sine bulgan kiş barlık Müslümanlar ümmeti için mübarek bulup durur. Şu mübarek kişide bilgenimizce Qaranlıqdan nurga, nadanlıqdan ilimge, tevfikni hidayetke, hem şulay yok Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya kelip Müslümanlar bu kişini mevlid kişesin deyip eyteler. Mevlid sizi hürmetli mümin Müslümanlar tu degen söz. Tuğan vakit mağnani anlatıldı. Mevlid seyikli Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le iske alı, onun tarihini irenu, hadis şeriflerini irenu, salavatlar eytu, şartlıkını bildiru, haminde onun nurun, haminde tırmışının mağnasını anlap, tuşa mevlid beylemini uzak. Sirasın, tarihin irenip, haminde nişik yaşayan, nindi söz eytken, hem sahabe-i kiramlar, onun yeneşesinde nişik yaşayanlar, mine bu, Rabiul Avval ayında ağına tügül, Mevlid ayında ağına tügül, gadeti tırmışta, başka gadeti oylarda da qoğulışlı hal bulgan. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bulay deyip eyte, Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Ey Resulüm deyip Rabbimiz Allah eyte. Ey
Allah'ın fazılı bulğan Kur'an-ı Kerim bilen hem onun gına rahmeti bulğan peygamber İslam hem sünnet bilen bəxtli bulsunlar diye. Şunağına şatlasınlar, ol Allah bar itüşü, yok itüşü, Allah toplağından son yaxşı gameller birüşüdür diye. Yani Rabbimiz bizge bir rahmet jibele iken, biz şatlık bildirgen tiyiş, Allah Teala'ya özün rahmeti orasında in zorusun, ul da bulsa indi El-Enbiya suresinin 107. ayetinde Allah Rabbimiz bizge bulay deyip Bismillahirrahmanirrahim وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ey Allah'ın elçisi, biz seni cinler, ferişteler, haminde şulayk Müslümanlar, barça kişiler, haminde bütün galemler için bir rahmet bilgisi itip jiberdi. Yani Allah Rabbimiz bizge anlata Resulümüzün donlığını. Hem Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bulay deyip Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Ya eyyühellezine amenu salli aleyhi ve sellimu teslima. Allah özü hem onun ferişteleri de Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ettiler. Ey iman getirgen bendeler, siz de onlara salavat ettiniz diye. Demek rahmetlerimiz in ulusu Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin dünyaya geliyor. Hem biz şul günge şatlanıp Rabiul Avvel ayında Mevlid meclislerin kişilerini ütkərəmiz. Sahabe-i kiramlar Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünü görüp onun yaşasında bulup onun kurkem hılkın her vakit tuyganlar hem kurgenler. Şuna göre onlar için mahsus meclisler ütkərü kirek bulmağın. Hicri İsab bilen 6. asırdan zor tabunlar, oşlar ezirlep, zor iyilikli gameller kılıp, tarihini irenip, muhtaçlarga yardım etu gadeti bulup kirgen. Mevlid meclislerinde biz Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuşun, iştenliğin ireneriz. Ona salavatlar eyteriz. Sadakalar taratırız Allah rizalığı için. Kur'an ayetlerini okup dualar kılabız. Hem Resulümüz bizge mayaklayı usman ümmet için turuşkan, uşu aralaşu için namaz kaldırgan, haminde Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem turmuşu ağırlığı da bulgan, kaygısı da bulgan, türlü mucizeler da bulgan. Lakin mevlid meclislerinde, mevlid kişilerinde biz indi hürmetli cemaat Allah'a ışanıp Allah var ikenligin biz indi eytemiz la ilahe illallah, onları indi eytemiz Muhammedur Resulullah. Allah var ikenligin, bir ikenligin ispatla ondan sonra indi Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın hak ilçesi hem Resulüdür. Allah Teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e uşu dünyaya kelip onun indi türlü mahlukatlar arasında derecesini yukarı koya. Allah Teala özünün mağfiretin ilişi için bizlerge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ortından iyerip şuşu dünyada yaşarga kuşa. Allah Teala ikinci bir ayette ayette Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Resulüm eyt, eğer siz Allah'ını siyasiz iken, yaratasız iken mina iyerigizdi. Şul vakit Allah subhanahu ve teala da sizni yaratacak, hem günahlarınızı gafu itecek. Allah subhanahu ve teala günahlarını gafu ituşu hem rahimlidir.
Икенче төрле әйткәндә, дөньяда һәм ахиратта бәхетле булыр өчен Аллаһның әмренә үтәп, тыйган гамәлләрдән тыелып һәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иярү кирәк икәнлеген аңлыйбыз. Аның гүзәл ахлагы, камил хулкы, сабырлыгы, юмартлыгы, гыйлеме үрнәк булып тора һәр барчабызга да. Юкка гына ул ахыргы пәйгамбәр итеп, пәйгамбәрләрнең султаны һәм бар галимнәргә пәйгамбәрлек буларак индермәгән Аллаһ Таала. Һәм инде Коръәни Кәримдә дә Аллаһ Таала менә бу хакта әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ма кана Мухаммадун аба ахадин мин риҗаликум, валакин расулаллаһи ва хатаман набиин. Ва кана Аллаһу бикулли шайин алим. Мухаммад сезнең илләрегезнең беренчесеннән дә атасы түгел ди. Ләкин ул Аллаһның хак илчесе һәм пәйгамбәре ул соңгысыдыр ди. Аллаһ һәр нәрсәне белүче һәм безгә менә бу булган нигъмәтне бирүчедер ди. Аллаһ Таала башка пәйгамбәрдән аерым бер халык өчен билгеле бер вакытта гына җибәрсә, Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмне барча галәмдәге булган мәхлукат өчен, ягъни кешеләргә дә, җиннәргә дә пәйгамбәрләр булып тора ди. Бу хакта үзенең хадис шәрифендә мин барлык мәхлукатларга да пәйгамбәр итеп җибәрелдем дип Расулыбыз әйтә. Аллаһ Таала Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма арсалнака илля кафатан лин-наси баширан ва надиран, валакин аксарун наси ла я'ламун. Расулым, без сине гарәп һәм инде башка төсле, кара төсле ясамадык ди. Бүтән кешеләргә, бүтән халыкларга сөендерүче һәм аларга кисәтүче җибәрдек ди. Ләкин кешеләрнең күбесе белми ди. Аллаһ Таала Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмне мөэминнәрне җәннәт белән шатландыр дип, аны инде менә бу дөньяга җибәрә. Башка пәйгамбәрләрдән чыннан да аерылган Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләм инде бу хөрмәтле җәмәгать безгә бик зур мөмкинчелек, аның сөннәтенә ияреп, Аллаһ кушкан әмерләргә буйсынып, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салават шәрифләр әйтеп, һәм инде сөннәткә битараф булмыйча яшәргә Аллаһ Раббыбыз насип ва мияссәр кылсын иншаллаһ. Аллаһ Раббыбыз инде әйтә: "Эй Мухаммад, өммәтенә кирү шәфаатына ирешкән кеше, сез кешеләргә шаһид булырсыз ди. Расул исә сезләргә шаһид булсын дип сүзне урта өммәт өчен турына сүз бара. Һәм инде Аллаһ субханаһу ва тааля хөрмәтле җәмәгать шушы күркәм Мәүлид кичәре бездә шөкранә кылып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә салаватлар әйтеп, бер-беребезне иминлек, бәрәкәт сорап, дуалар кылып, барчабызга да Аллаһ Тааланың рәхмәте, шәфкате булсын. Өммәтебезгә Пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәтенә ияреп, хәйрле гомер итәргә Аллаһ Раббыбыз барчабызга да насыйп итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. الحمد لله رب العالمين. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم من خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ينزل البركة والنعمة والقدرة اللهم افتح لي أبواب رحمتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم أجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Уважаемые прихожане, на основной парковке между двумя магазинами будет стоять газель. Каждый может подойти и взять кабачки и тыкву себе, родным, близким или отдать одиноким соседям и порадовать бабушек и дедушек. Пусть Всевышний примет добрые намерения каждого, кто участвует в угодных делах. Ва акимус салат.